ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотии навид аст мустақиман манзури шумо. дар студия Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозуда. Салом. имрӯз дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бо иштироки роҳбарони филиалҳои Иттифоқҳои ҷавонони Тоҷикистон ва ҷавонони фаъоли шаҳру ноҳияҳои кишвар анҷумани 16-уми ғайринавбатии Иттифоқи ҷавонони мамлакат баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. анҷумани 16-уми ғайринавбатии Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон бо фарогирии ду масъала. Якум ҳисоботи муовини раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон оид ба фаъолияти Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ ва дуюм масъала интихоби раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Аз рӯи масъалаи аввал Умед Раҳимзода муовини раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ҳисобот дода, фаъолияти иттифоқи мазкурро дар давраи 3 соли охир мавриди муҳокима қарор доданд. таъкид гардид ки Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ки аз мавқеъ ва ҳадафҳои иҷтимоии он аксарияти ҷавонони Тоҷикистон ҷонибдорӣ мекунанд, ворис ва давомдиҳандаи иқдоми неки наслҳои шарафманди ҷавонони Тоҷикистон буда, барнома ва ҳадафу мақсадҳои он дар тарбия ва ташаккули насли ҷавони кишвар дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстӣ, таҳкими сулҳу субот, бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар саҳми назаррас гузоштааст. аз рӯи масъалаи дуюм интихоби раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон номзадии 7 нафар пешбинӣ гардида, бо овоздиҳии якдилонаи аъзои иттифоқ Зулфиқор Гулаҳмадзода раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон интихоб гардид. ёдовар мешавем ки Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон 12 октябри соли 1991 ташкил ёфта ба узвияти он 150 000 нафар шомиланд ва пайваста дар беҳдошти вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар иштироки фаъолона доранд. Иттифоқи ҷавонон ки аз мавқеъ ва ҳадафҳои иҷтимоии он аксарияти ҷавонони кишвар ҷонибдорӣ мекунанд, ворис ва давомдиҳандаи иқдоми неки наслҳои шарафманди Тоҷикистони соҳибистиқлол буда, дар тарбияи насли навраст, рушду тараққии сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодии кишвар, пешгирии зиддиятҳо ва ихтилофоти сиёсии дохилӣ, бедории милливу номуси ватандорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдату истиқлолият, бунёди ҷомеаи демократӣ ва муаррифии кишвар дар ҷаҳони мутамаддин мебошад. тантанаҳои наврӯзӣ дар кишвари мо идома доранд. бояд зикр намуд ки наврӯз ҷашни сирф табиӣ, рамзи бедории табиат, пайванди ногусастаниву ҷовидонаи инсон бо табиат ва пайки шодиву сурури хурду бузурги мардуми тоҷик мебошад. мояи ифтихор боз он аст ки наврӯз иди бостонии мардуми тоҷик ҳоло барои миллионҳо аҳолии сайёра ҳамчун рӯзи ҷашни фархунда вирди забон аст. халқу миллатҳои зиёди дунё ин ҷашнро қабул намуда онро бо анъанаҳои хоси худ таҷлил менамоянд. ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз бо ибтикори роҳбарияти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе барои фиристодаҳои дигар кишварҳо сафирони мамлакатҳои хориҷӣ дастархони идона ороста шуд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ватани аслиаш Тоҷикистони беиштосо ҳамоно тантана дорад. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкили як ҳамоиши сатҳи баланд дар кӯхи наврӯзи пойтахт бо иштироки намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, сафирон ва ташкилоту муассисаҳои хориҷӣ дар кишвари мо кору фаъолият дошта, наврӯзи ҷаҳониро бо шаҳомати хоса ва риояи анъаноту суннатҳои ин тадбир истиқбол намуданд. оростани хони идона ҳафсину ҳафшин ки хоси наврӯз аст дар сатҳи баланд аз ҷониби кадбониҳои моҳири Душанбе ташкил гардида ба ҷашнгоҳ шаҳомати идонаро ба бар намуд. меҳмонон аз намоишгоҳҳо дидан карда маҳорати болои занони тоҷикро барои ҷаҳониён намунаи ибрат арзёбӣ доштанд. имрӯз намунаи ҳунари болои мардуми тоҷик, хосан маҳорати бонувони мо дар бузургтарин саҳнаҳои сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мегардад ки ин мояи ифтихори мост, таъкид шуд дар ҳамоиш. дар радифи тантанаҳои наврӯзӣ ҳамчунин сафирони мамолики хориҷӣ дар кишвари мо аз толорҳои мунаққиши кохи наврӯз боздид карда ба маҳорати ҳунарварию фарҳангпарварии тоҷикистониён баҳои баланд доданд. муаррифӣ гардид ки ҳамаи корҳои анҷомдодашудаи ин кохи боҳашамат маҳсули дасти гаҷкорону чӯбтарошони боҳунари тоҷик буда, ҳар кадом ин ё он давраи таърихро бозгӯӣ мекунад. дар қисмати расмии чорабинӣ вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин баромад карда нахуст тамоми меҳмонон ва намояндагони корпусҳои дипломатиро ба ин ҷашни зебоӣ, покию поктинатӣ Наврӯзи аҷам табрику таҳният намуд.
قید گردید که نوروز همچون جشن نیاگان ملت تاجیک تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و در این میان مرحله‌های بزرگ تاریخی را پس سر نمود. نوبت از این امروز این جشن با تشبث و تلاش‌های پیوسته پیشوای معظم و فرهنگ پروری ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان دوباره احیا گردیده خوشبختانه مقام بین‌المللی را کسب نمود که این واقعاً باعث افتخار ما تاجیکان و دولت‌های حوزه نوروز است. در قسمت فراغتی چورابینی برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک هنرمندان سرشناس کشور منظوری حاضرین گردانیده شد. سرود و ترانه‌های پیشنهاد گردیده همگی وصف کننده بهار نوروز بود که از جانب حاضرین با کفکوبی استقبال کرده شدند. با نظرداشت اهمیت عمومی بشری نوروز چند سال پیش این جشن باستانی با تشبث تاجیکستان و دستگیری دهها کشور عالم از جمله ممالک حوزه تمدن نوروز با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین المللی گرفت که این پدیده البته مایه افتخار مردم فرهنگ تاجیک به حساب رفته هر سال در روز جشنگیری این آیین راستین قدیمی خصوصیت‌های خاص ملی آن را که از نیاگان بزرگمان میراث ماندند به جهانیان معرفی می‌نمایند. در سفارتخانه‌های جمهوری تاجیکستان در کشورهای خارجی از جمله در سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت و سفارت کشور ما در جمهوری اسلامی پاکستان جشن نوروز بین المللی با رعایت تمام سنت و عنعنه‌های نیکش تجلیل کرده شد. گزارش‌های همکاران ما از جریان تنتنه‌های نوروزی در این کشورها آماده شده است. در صحن سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت جشن نوروز بین المللی طبق رسم و آیین اجدادی مردم تاجیک در سطح بلند برگزار گردید. در تجلیل عید نوروز خجسته وزیر کارهای خارجه دولت کویت زیاده از 90 سفیر و راهبران سازمان‌های بین المللی مقیم، نمایندگان وزارات اداره‌های ساحوی، شرکت‌های سیاحی، فعالان شبکه‌های اجتماعی، تاجیکان برون‌مرزی، دانشجویان و دایره وسیع خبرنگاران اشتراک داشتند. اطراف صحن سفارت با شعار آویزه‌های عیدانه، گستردن دسترخوان نوروزی، هفت سین و افشین، سبزی بهاری، سومنک، میوه‌های تر و تازه، خشک میوه، نان و کلچه، انواع گوناگون طعام‌های ملی آرا داده شده بود که بیانگر فرهنگ بای و قدیمی ملت تاجیک بود. برای معرفی شایسته دستاوردهای فرهنگی و سیاحی کشور و با مقصد جلب بیشتر سیاحان خارجی گوشه مخصوص ترتیب داده شده در آن موادهای گردشگری از قبیل توپچه‌های راهنما، خریطه موضع‌های دیدنی و تاریخی، ارمغان‌ها و اشیاءهای نمونه فرهنگ ملی به مهمانان تقدیم گردید. در صحنه نوروزی موسیقی‌های عیدانه از جمله در اجرای دانشجوی تاجیک آهنگ‌های فورمی نای صدا داده شد. کودکان شعر و سرودهای نوروزی سراییده با تجلیل این جشن اجداد شکوه و شهامت خاص جمع نمودند. همچنین به مهمانان فیلم و نوارهای کوتاه آید به دستاوردهای ملی به نمایش گذاشته شد. هیئت مهمانان ضمن برآمد از جمله تاکید نمودند که با نظرداشت اهمیت انسانگرایانه و عمومی بشری نوروز چند سال پیش این جشن باستانی با تشبث تاجیکستان و دستگیری دهها کشور عالم از جمله ممالک حوزه تمدن نوروز با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین المللی گرفت که این پدیده البته مایه افتخار مردم فرهنگی تاجیک به حساب رفته هر سال در روز جشنگیری این آیین راستین قدیمی خصوصیت‌های خاص ملی آن را که از نیاگان بزرگمان میراث مانده‌اند به جهانیان معرفی می‌نمایند. گفته شد که با اقدام‌های بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح بین‌المللی تشبس‌های وابسته به آب و اقلیم موردی عمل قرار گرفتند که در سمت از بین بردن مشکلات جهانی تغییریابی اقلیم مساعدتی فعال می‌نمایند. نوروز نیز محض با اقدام‌های فرهنگ‌دوستانه پیشوای ملت جهانی شده است. باید ذکر کرد که تجلیل جشن اجدادی نوروز خجسته توسط وسایل اخباری عامه، پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی دولتی اقامت به طور وسیع انعکاس و پهن کرده شد. مورد ذکر است که سفارت جمهوری تاجیکستان در کویت پیوسته با تاجیکان مقیم این کشور در تماس بوده سر چند وقت مسئولین سفارت با آنها واخوری می‌گذرانند. در رابطه با ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئولین مقامات مرکزی و محلی حکومت دولتی، نمایندگان فعال اهل جامعه، عالمان و خادمان دین که 9 مارس برگزار گردیده بود در سفارت واخوری سفیر با دانشجویان و تاجیکان مقیم دولت کویت برگزار شد. این ملاقات با مقصد بلند برداشتن سطح بیداری، معرفتی حقوقی و شعورناکی جوانان و شهروندان مقیم کشور اقامت برگزار گردید. در این ملاقات مسئولین سفارت شهروندان را در راه خویشتن‌شناسی و وطن دوستی، پاس داشتن ارزش‌های ملی، افتخار از تاریخ و تمدن کهن بنیادی تاجیک که جوهر آن از وحدت و صلح پروری تشکل یافته است دعوت نمودند.
در سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان جشن نوروز بین المللی با رعایت تمام سنت و عنعنه‌های نیکش تجلیل کرده شد. در تجلیل جشن بزرگ اجدادی سفارت تاجیکستان در پاکستان گوشه فرهنگ ملی را عبارت از مواد تجسمگری فرهنگ و تاریخ و نگاره‌های ملی با راه مانده بود که آن در مرکز توجه مهمانان سرشمار قرار گرفت. در همایش عیدانه دسترخوان تاجیکی با طعام و شیرینی‌های لذیذ نوروزی 7 سین و افشین آراسته شده، همچنین نمایش هنرهای دستی قدیمی مردمی از قبیل سوزنی و گلدوزی تشکیل گردید. در جشن نوروزی شخصان رسمی دولت اقامت، نمایندگان کورپس دیپلماتی و مهمانان خارجی حضور داشتند. تاکید شد که جشن اجدادی نوروز با تشبث ارزشمند و تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام بین المللی کسب نموده، حالا در بسیار دولت‌ها با شکوه خاصه تجلیل می شود. همزمان بابت معرفی ارزش‌های ملی، رعایت سنت‌های عنعنوی جشن باستانی نیاگان بخصوص خصلت‌های نیک‌سرشتی و بشردوستی و صلح‌پرورانه نوروز در روند جهانی‌شوی آن سخن گفته شد. مورد ذکر است که تجلیل نوروز بین المللی از جانب رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی پاکستان به طور وسیع انعکاس کرده شد. وابسته به 5 تشبث جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم، از جمله اعلان شدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخا و تطبیق عملی دستورهای بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 ابراز نظر کرده شده، نقش این اقدام‌ها برای حل مشکلات جهانی معاصر در سمت پیشگیری از تاثیر تغییریابی اقلیم مهم ارزیابی گردید. با نظر داشت اهمیت انسانگرایانه و عمومی بشری نوروز که مایه افتخار مردم فرهنگی تاجیک به حساب می‌رود، هر سال در روز جشنگیری این آیین راستین قدیمی خصوصیت‌های خاص ملی آن را که از نیاگان بزرگمان میراث مانده‌اند به جهانیان معرفی می‌نماییم. نوروز در دوام تاریخ بیش از 6000 ساله و راهی پرشیب و فراز خویش مضمون عمیق و وسیع اجتماعی و عملی کسب نموده است. برنامه رنگین فرهنگی انجام بخش این جشن ملی بود که خیلی خوب و خاطرمان جریان گرفت. наврӯз ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардумӣ дар домони табиати зебои кӯҳандиёри мо зуҳур кардааст. бахшида ба ҷашни имрӯзҳо дар гӯшаву канори мамлакат тадбирҳои идона баргузор гардида истодааст. аз ҷумла дар китобхонаи миллии тоҷикистон ба муносибати ҷашни мардумӣ фархундаи наврӯз чорабинии идона баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ҳамин гуна базми наврӯзии ҳайати кормандони китобхонаи миллии тоҷикистон хотирмон ва бо баргузории ҳамагии сунъатҳои ҷашнӣ баргузор гардид. ба ин хотир кормандони муассиса хони идона иборат аз таомҳои милливу баҳорӣ, ҳафтсину ҳафтшин ва унсурҳои ин ҷашн оростанд ва дигар фазилатҳои наврӯзи бостониро ба намоиш гузоштанд. бо тамошои намоишгоҳ чорабинии идона дар китобхонаи миллӣ оғоз ёфт ки дар он тамоми шӯъбаву бахшҳои он иштироки фаъолона доштанд. земни суханронӣ иштирокчиён наврӯзро аз ҷашн ва суннати қадимаи мардуми тоҷик арзёбӣ намуда, ҷаҳонишавии онро натиҷаи заҳмату талошҳои роҳбарияти ҳукумати мамлакат ва арзишҳои асливу волои он маънӣ дод карданд. таъкид гардид ки имрӯз сари хони наврӯзӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷамъ шудаву ин рӯзро таҷлил менамоянд ки боиси ифтихору сарфарозист. зеро наврӯз сароғози таърихи пурғановати мо буда, ҳамчун суннати пурарзиш ба фарҳангу тамаддуни миллӣ ва тору пуди зиндагии на танҳо мардуми тоҷик, балки кулли халқҳои минтақаи Осиёи Миёна ва берун аз он омезиш ёфтааст. дар китобхонаи миллии тоҷикистон наврӯзи оламафрӯз бо як тантании идона ҷашн гирифта шуд. дар ин тантании идона кӯдакон, наврасон ва кулли кормандони китобхонаи миллии тоҷикистон иштирок карданд ва аз ин тантанаҳои наврӯзӣ рӯҳашонро болида карданд. ва ман ифтихор мекунам ки ин анъанаҳои наврӯзӣ ҳамеша пайваста дар саросари кишваромон ҳамеша бошанд ва бузургон гуфтанд ки ҳар касеро хотири ҷамъаш буд, ҳар рӯз наврӯз аст. ман фикр мекунам ки мо хотири ҷамъ дорем, осудагӣ дорем. аз тоҷикистони азизи мо сулҳу ваҳдат танин андоз аст ва мардуми мо баҳори имсоларо ва наврӯзи имсоларо дар рӯҳии тантанаи нерӯи баланди фарҳангӣ истиқлол гирифта истанд ки ман аз ин шукрона мекунам.
таъкид гардид ки ҷаҳонишавии наврӯз моро водор месозад ки барои минбаъд дар сатҳи баланд таҷлил ва эҳё намудани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангиву миллии он иқдомҳои бештар намоем ва ба аҳли олам ҷиҳати муаррифӣ намудани фазилатҳои волои инсондӯстонаи он пайваста кӯшишу талош намоем. ҳамчунин дар ин рӯз ба як қатор кормандони ин муассиса барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди маънавии сокинон аз ҷониби роҳбарият бо сипосномаву ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. қисмати фарҳангии чорабиниро бошад намоиши сару либоси миллӣ ва барномаи консертӣ ташкил медод ки ба чорабинӣ таровати тоза зам намуд. аз миёни дигар иду ҷашнвораҳои миллии мо наврӯз ягона ҷашнест ки то дергоҳ ва дар ҳар манзилу макон таҷлил карда мешавад. дар муассисаи томактаби оҳиша воқеъ дар ноҳияи восе низ бахшида ба иди наврӯз чорабинии фарҳангӣ доир гардид ки муҳтавои барномаи он аз панду андарсҳои наврӯзӣ иборат буданд. наврӯзи оламафрӯз паёми боди сабо ба инсони оқилу шарифи рӯи замин, огоҳӣ ба авлоди башар, садои танинандоз ба ҳамаи мардуми ҳавзаи наврӯз дар бораи фаро расидани баҳор аст. бо шукргузорӣ аз даврони тинҷу осоиштагии давлати соҳибистиқлоли тоҷикистони маҳбубамон, имрӯз наврӯз ҳамчун иди миллӣ ҷашн гирифта шуда ба одамон шодию хурсандӣ мебахшад. дар қатори дигар қишри ҷомеа кӯдакон ҳам бахшида ба иди наврӯз омодагӣ дида ин рӯзро бо хурсандӣ истиқбол мегиранд. ба ин муносибат бахшида ба иди наврӯз дар муассисаи томактабии оиша дар деҳоти ба номи рӯдаки ноҳияи восе бо иштироки раиси ноҳияи восе чорабинии фарҳангӣ доир гардид. дар чунин муҳити идона раиси ноҳияи восе дар симои тарбиятгирандагон кӯдаконро бахшида ба иди наврӯз табрик намуда аз онҳо даъват ба амал оварданд ки ба эвази ин қадар меҳрубониҳои давлат ва ҳукумати кишвар онҳо хонда соҳиби маълумот ва касбу ҳунар гашта ба ватан содиқона хизмат намоянд. қисмати фарҳангии чорабинии идонаи наврӯзӣ барномаи фарҳангӣ омода намудаи тарбиятгирандагони муассисаи томактабии хусусии оиша иборат аз рақсу сурудҳо ва аз эҷодиёти адибони муосири тоҷик дар васфи наврӯз баҳор аз қироати шеърҳои наврӯзӣ иборат буданд. барномае ки кӯдакон намоиш доданд бо либосҳои миллӣ ва ҳаракатҳои ҷолиби кӯдакона диданӣ ва шоистаи таҳсину офарин буд. дар ин чорабинӣ бахшида ба наврӯз номгӯи таомҳои миллӣ ки аз ҷониби кормандони муассисаи томактабии оиша ба монанди оши бурида, шакароб, ширбиринҷ ва дигар нону кулчаҳо бо орди гандумӣ тайёр карда шуда ба намоиш гузошта шуданд ҷолибу диданӣ буданд. дар гӯшаи дигар сару либосҳои хоси наврӯзӣ, куртаи чакани се наслро ба намоиш гузоштанд ки ҳар яки онҳо диданӣ ва боиси ифтихор аз таърихи пуррановати миллати тоҷикро инъикос менамоянд. чорабинии наврӯзии муассисаи томактабии оиша муҳтавои он одамонро ба покизагӣ, тозагии муҳити зист, бедории марди деҳқон ба оғози корҳои саҳроии баҳорӣ, дӯстӣ ва сарҷамъӣ ва шукронаи ҳаёти осоиштаву соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб амон даъват мекард. гузориши хоҷа Назриф Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид. зиндагии кунунии мардуми сайёраро бе техникаву технологияи муосир тасаввур кардан имконнопазир аст, зеро технологияи нав ба ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёти инсоният ворид шудааст, аз ҷумла дар соҳаи маориф, омӯзиши илмҳои дақиқ ва истифодаи техникаи нави коммуникатсионӣ имкониятҳои наверо фароҳам овардааст, ки қаблан набуд. ҳамин масъала дар ҳамоиши илмию амалие дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор дода шуд. дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд оид ба самтҳои гуногуни техникӣ, технологияҳои иттилоотӣ, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди корӣ, истифодаи имконият ва пешбарии иқтисодиёти сабз конфронси илми-амалӣ доир гашт. гуфта шуд ки мунтазам такмил додани низоми идоракунии электронӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосири инноватсионӣ дар ҷараёни таълим, роҳандозӣ намудани усулҳои фаъоли инноватсионии таълим, гузаштан ба низоми кредитии таълим аз дастовардҳои
دستاوردهایی میباشند که در رشد ساحه معارف نقش سازگار گذاشت. در ولایت سوخت با استفاده از این روند فعال تعلیم در مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی ساحه معارف رو به رشد دارد. پایه‌گذار ساختار نظام کردیتی و جاری نمودن اصولهای فعال اینوواسیونی در تحصیلات اعلاچه معارف تاجیکستان انور مقصودوف به حساب می‌رود. او از ابتدای فعالیت کاری در ساحه معارف در عملی نمودن لایحه و برنامه‌های به رشد ساحه معارف نگرانده شده نقش سازگار گذاشت. در جمهوری تاجیکستان شماره زیادی خطکنندگان دانشکده پلی‌تکنیکی برای پیش بردن ساحه فعالیت برده شدند و البته در دایره کاربری و آموختن تکنولوژی اطلاعاتی از طرف هم دانشجویان و هم شاگردانی که پیش ما را ختم کرده بودند در سمت اتوماتیک کنانی روندهای کاری، حکومت الکترونی، ذهن صنعی، اقتصادیات رقمی نتیجه های نظررس به نظر می رسند و البته برای نائل شدن به دستاوردهای زیرین سهم سابق دیرکتوری دانشکده مقصودوف انور تیموروش بسیار کلان است، زیرا که از ابتدای کار تا فعالیت کاریشان تا آخری فعالیت کاریشان برای پیش بردن همین ساحه هایی که در بالا نامبر کرده شد هم از جهت راهبری، هم از جهت مأموری و هم از جهت در عمل جاری کردن این لایحه ها بسیار کمک های خود را رساندند. در دایره کاربری و آموختن تکنولوژی اطلاعاتی از طرف دانشجویان و هم خطکردگان سالهای قبلی دانشکده در سمت اتوماتیک کنانی روندهای کاری، اقتصادیات رقمی نتیجه های نظررس را روی کار آورد. خطکردگان سالهای قبلی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند امروز تجربه فعال نظام اداره کنی الکترونی را در نظام بانکی و فعالیت استحصالیشان جاری نموده به دستاوردهای نظررس نائل گشته ایستادند. ما فعالیت خود را سالهای 2000 آغاز کردیم. در همین سالها یک چند شرکت‌های محلی، شرکت‌های شهری خوجند ولایت سوخت خیلی پیش رفتن در ساحه شیر، در ساحه قنادی، در ساحه دوشاکی‌های تشنشکن. بسیاری از شرکت‌های اساسی که حاضر در بازارهای تاجیکستان عمل میکنند و محصولات خود را که استحصال میکنند، همین شرکت‌ها پس از سال 2000 تا سالهای 2010 2015 یک موقعی پرقوتی خود را در بازار گرفتند و این شرکت‌ها بسیاری این شرکت‌ها حالا هم عمل کرده ایستادند و عموما در ساحه خوراکواری ولایت سوخت یکی از موقعی پیش قدم را گرفته است. در ساحه‌ای که ما می‌خوندیم جاری کردن یک چیزی نو، جاری کردن اون طلبات و نوگانی‌هایی که در عرصه بین‌المللی بود در دانشکده ما بسیار بود. ما از این دیگرگونی ها نمی ترسیدیم. ساحه بانکی هم در روزهای اخیر همه وقت در دیگرگونی هستیم. اینوواسیون جاری میکنیم، رقمی کنونی هست، دیگر چیزایی هست که ساحه بانکی از ما طلب میکند که به این چیز مطابقت کنیم، تیز جاری کنیم و همه وقت در جستجوی سیستم نوگانی های اینوواسیون بسیار شویم. مقصد اساسی جاری نمودن فضای اینوواسیونی در تحصیلات، تطبیق تکنولوژی و تعلیمی موثر در جریان تعلیم و بلندبرداشتن کسبیت آموزگاران با نظرداشت فعالیت اینوواسیونی می باشد. منتظم وارد کردن شکل و واسطه‌های نوی از خودکنی علم و دانش در همه زینه‌های تحصیلات با اکریدیتاسی بین‌المللی آماده نمودن برنامه‌های تعلیمی عملکننده دانشکده از دورنما و نقشه نوبتی این مؤسسه عالی کسبی به شمار می رود. طبق نقشه کاری وزارت کشاورزی مملکت از 15 ینور تا 30 مارس سال روان در تمام خواجگی‌های کشاورزی جمهوری برای خودگیری تکنیک‌های کشاورزی و ماشین‌آلات و معاینه تکنیک‌ها گذرانده می‌شود. هدف از تشکیل این کار به پورگی به خط تیار گذاشتن تکنیک‌های صاحبی دانسته می‌شود. همین تدبیر مهم تکنیکی در شهر حصار گذرانده شد. در تمام خواجگی‌های کشاورزی مملکت امروزها تکنیک‌های کشاورزی و ماشین‌آلات‌ها برای خط گرفته شده از معاینه تکنیکی گذرانده می‌شوند. ریاست کشاورزی شهر حصار برای اجرای این دستور گروهی کاری تأسیس داده در این سمت تدبیرهای عملی می‌اندیشد.
намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди латиф муродови шаҳри ҳисор аз намоиши техникаҳои кишоварзӣ дидан намуда ба кишту кори деҳқонӣ ин хоҷагӣ барору комябиҳо орзу намуданд. бояд гуфт ки то имрӯз тамоми хоҷагиҳои хурду калони шаҳри ҳисор ҳамаи техникаҳо ва мошинолоти кишоварзиро пурра аз таъмир бароварда ба кишти баҳорӣ омода намуданд. мувофиқи маълумоти оморӣ то имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 27700 адад тракторҳои гуногун тамға мавҷуд мебошад ки аз ин зиёда аз 1500 адади он тракторҳои шудгоркунанда ва инчунин зиёда аз 2300 адад тухми пошакҳо мавҷуд аст ки аз ин зиёда аз 1900 адад тухми пошакҳои пахта мавҷуд мебошад ва техника ва мошинотҳои кишоварзӣ дигар техника ва мошинотҳои кишоварзӣ ки барои анҷоми кишту зироатҳои кишоварзӣ лозим ҳастанд зиёда аз 45000 мошинотҳои кишоварзӣ мавҷуд аст дар ҷумҳурӣ ки техника ва мошинотҳои кишоварзӣ ки ман номбар намудам мутаносибан то имрӯз аз 72 то 84% онҳо омодаи кор мебошанд ва ба кишту кори баҳорӣ ва дарави ҳосили маҳсулотҳои кишоварзӣ ва кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ омода мебошанд ва дар молатҳои хуби агротехникӣ ман боварӣ дорам ки ҳам кишти баҳорӣ ҳам кишти такрорӣ ва ҳам ҷамъоварии ҳосили маҳсулотҳои кишоварзиро ба анҷом мерасонанд ба воситаи ҳамин техникаҳо ва мошинотҳои кишоварзӣ мавҷуд буда. зимни баромадҳо қайд карда шуд ки кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри ҳисор низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нақша доранд ки дар соли 2024 нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. бояд гуфт ки мувофиқи фармоиши вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат аз 15 январ то 30 марти соли равон ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ мошинолот ва муоинаи техникаҳо гузаронида мешавад. имрӯз шумо шоҳид ҳастед ки имрӯз дар хоҷагии ҷдмм латиф муродов мо қарор дорем. техникаи онҳоро мо ба пуррагӣ метавонем ки ба пуррагӣ аз таъмир барои кишту кори баҳорӣ омода мебошанд. дар шаҳри ҳисор тибқи маълумоти оморӣ 607 адад техникаи гуногун тамға мавҷуд мебошад. аз он ҷумла байни қаторҳои 62 адад, тасмачархҳо 72 та, байни нақлиётӣ 488 адад мебошад. ва мошинолотҳои дар шаҳри ҳисор тухмипошакҳои барои гузаронидани кишти пахта 25 адад то имрӯза мо ба пуррагӣ метавонем ки ба пуррагӣ гуфта метавонем ки омодаи кор мебошанд. ҳамин тавр кишоварзони ҳамаи хоҷагиҳои хурду бузурги шаҳри ҳисор нақша доранд ки баъд аз ба итмом расидани муоинаи техникӣ ба кишти баҳории зироатҳо оғоз менамоянд. кӯшониён аз ноҳияҳои муҳими кишоварзӣ дар вилояти хатлон ба ҳисоб меравад. деҳқонони ин ноҳия дар 4 фасли сол маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол ва ба бозор мебароранд, яъне дар тамоми фасли сол заминҳои ин ноҳия самараноку оқилона истифода мегардад. гузориши ҳамкорони мо аз рафти парвариш ва нашъу намои хуби зироатҳои гармхонаӣ омода шудааст. кӯшониён дорои беш аз 17 000 гектар замини корами обӣ буда, дар қисми зиёди он гармхонаҳои доимию мавсимӣ ташкил ёфтааст. чун деҳқонон тағйирёбии иқлимро ба инобат гирифта, талош мекунанд бо ташкили гармхонаҳои мавсимию доимамалкунанда дар дилхоҳ вақт заминҳои зархези хоҷагиҳои худро истифода намоянд. меҳнати ҳалолу заҳматҳои шабонарӯзии эшон ҳамакнун самар додаю нашъунамои хуб дорад. аз ин ҷост ки муддатест ба ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ шурӯъ карданд. моҳи март зиёда аз 45 тонн маҳсулотҳои дигар намуди сабзавотҳо аз қабили кабудиҳо, карам, шалғамчаи сурх ва истеҳсол гардида шуда буд. мувофиқи маълумотҳои фаврӣ то инҷониб аз ҳисоби ҳамин гармхонаҳо аз кишти барвақтӣ ки кишт шуда буд дар тирамоҳ зиёда аз 200 тонн истеҳсол гардидааст ва ҳамарӯза то 7-8 тонн истеҳсоли сабзавотҳо рафта истодаанд.
помидор و пудрин ва булғорӣ аз маҳсулоти асосие ки аксар аз барзгарони ин ноҳия дар гармхонаҳои худ навъҳои гуногуни онро парвариш мекунанд. ҳамин аст ки деҳқонони таҷрибадидаю кордон бо истифода аз донишу малакаи худ ба ҷамъоварии ҳосили помидор низ рӯзҳои наздик шурӯъ менамоянд. деҳқон дард кард ки аз навъҳои серҳосил, аз навъҳои санҷидашуда ва аз гармхонаҳои доимамалкунанда яъне ки мавсимӣ сабзавотҳоро ба роҳ монанд ки дар давоми сол то 3 ҳосил аз ин гармхонаҳо гирифта мешавад. агар аз ҳосили якум агар 400 сентнер, ҳосили дуюм агар 400 сентнер, ҳосили сеюм агар 300 сентнер гирем, мо дар як сол аз 1 гектар ҳисоби помидор ё ин бодринг 1000-1100 сентнер ҳосил ба даст меорем ки ин барои таъмини аҳамияти озуқаворӣ як дараҷаам бошад саҳмгузори хоҷагидорон мегарданд. мардуми ин ноҳия ки ҳама меҳнатқарину заҳматкашанд қариб ки тамоми рӯз дохили гармхонаю замин кор карда аз кишзорҳои худ ҳосили дилхоҳ ба даст мегиранд. ҳам заминро оқилона истифода мекунанд ва ҳам фоида ба даст меоранд. мумкин ки муддатҳои як 4-5 рӯз баъд помидори маҳаллии мо ба истеъмолкунандаон пешниҳод мегардад. бояд як чиро қайд намоем ки карам, манами шалғамчаи сурхак ино аз моҳи январ ба истеъмолкунандагон пешниҳод гарда истодаанд ва картошкаи барвақтӣ ки зиёда аз 12 гектар зери плёнка дар гармхонаҳо парвариш ёфта буд пура ҷамъоварӣ гарда истодааст. ба истеъмолкунандагон пешниҳод мегардад. парвариши картошка дар дохили гармхона ки барои эшон таҷрибаи нав асту танҳо 2-3 солаи ахир ба он рӯ оварданд, ҳатто дар ин самт низ аллакай чуноне ки мебинем муваффақ шуданд. аз ин рӯ дар охири моҳи март ба ҷамъоварии ҳосили он шурӯъ намуданд.